Fifi lava te whaatala whāturu tātua tunu lea matango le neiva yaso, o mai se whaopoponga o tala whau mai Sāmoa, usi mai ele whaafonga. O le vave tali tonuina o ni whaasale launga tuina nisi lunga o penta whaai langi, o se tasi leo whaafitau le tele, o lo whaatupuina le vesi ma le whiita ngai, i le vāo tangata o le atunu. Le manatu e pēn whaadia le komiseno le tangaruenga leo leo a wapa aulongo i tino Filipo, wa whaaseina le atunu i se tasi o whaasale launga le whaai unga le vaiaso i lunga o penta whaai langi, e whaapea o le pāngtai a lau i titi, le na pu e mai se whale o se whaafenga ina se tasi o hawhio anga, e o mai le tae o nei na whaai loa o wapa au, e le i maua lava lea li pāngta, mai o lo tu mau fo sa i linga na tangaruenga o leo leo, ma le tau i tupe 5 feta lai o fo natu, i so se tasi na te au mai se whaamtalanga moni, e se vahenga o lea tunu o lo lafi pe o wha lafi e fo i lea li. Wa sa variantu de lua masino sa ilia pela wititi, ai o lo o fautu aina fo i le mamalo lea tunu, e na ia wha ai tete le latalata iai, pe a whaia e wa ai e so o se no whanga, ono o se pāngta lo wha mawina o na winga pā a ma whainga mātanga, na ia wha tinoina i te imi mua i isi ana sola anga. O tūla whono la walunga i le laulaua wha amasino mō se tau vanga tau salo le Pasifika, e wha alilo lilo ala tau wha ai unga i le te tau una wha i lo ina pē tala no ina wha la waitele, pe tai o le sa ilia o se tau salo le Pasifika le ua maea, wa tele isi vaenga le manuia wa tūla i mai, pe ona wha i loa le wha amasino tai yulu le tau vanga, le tō wha le a tau le Sir Jerry Brandt, o le isi tūlanga na wha i loa mai ana ro ia o lo i Solomona, na pine pe wha mawina i le wha amatu ulo i e toi fo i mai i Sāmoa, i le toi whaia ato le whaitaunga o la tau wha i unga matongi, mai loa ai, sa le te tau o na whaia le wha i unga lea o lana pā lota, o se wha amasino tai yulo le tau vanga, e le tutusa i le vaia wha amasino le tama i tai tau sala mai tonga ma le tau sala Sāmoa i lea po le tau vanga. E na ua toe whaia le whaitaunga ato o tongi, ma manino ai le tele o tongi e manu malo e le tau sala Sāmoa, mai e le tau sala mai tonga. Na whai loe li ata wale sā, e o mai le so, e le i vai lava i le mafuanga, na lai o na tau fia i le malo tonga, e le mawhai o na fwoi mai Sāmoa i aso na tau fia ai. E ui o le ua manino le pito la au ina uto e whai tau e whaamasino i tō 5 tongi le aso ngā fua na so ai, ai sa noa le a tau le sā, e te tau lava o na whaamamalo na ingoa, mai i le māta ngā lea nā nginga i lungo o pengta whai nangi, i tua inga na whaia e whaasanga i ata ia. Ka pingpenga ngai leo, le wa whaanga i oi ma kang finalize by next week. O le mele sa wrongfully stopped by ya o unlawfully i o Solomon. And that is separate. That's a completely separate action because o ka finga len ka fia ya without reasons, without anything. Now, o kamaikaile o maata. That's a separate legal action I'm looking at because she is really the one o le ngati defaming malonga angkolo whoever le ku mai o le hairdresser le yai o le fulu ulonga le e disinga but they're all Tongans. So no le ya tawa o lo nga lu fantasi no lo ye sabonei ma no lo ye Solomona i le mata opo mai wa sauni mata pena o ia e toi fo ia tu Solomona i le fina wina o le mata opo. Wa saunia le official pole fatonu e ni pepa fatu mo sa ilia e fina ngalo mai le atano. Ona o ne whaitia ngō whao ane le ofisa mai nisi o whaafengainga e na wau lato mai ta wina le si itia lea o le tau le el tise o lato whale nofo e ala imita tutongi mua lea o lo whao ngaina ai sa lea i whaapea mua. O le suenga o le a whaamawina ai le esenga o le tau o mita tutongi mua lea o lo lato whao ngaina e na ia mawhai heo na whaia seilo i longa ma tu i nātu le tau tāna whea ngai le atano ai mai se whoi o i lanto wa whao o mai whai ti o ngai le ofisa.
e le pea po whaamtalanga mai le ofiso le pule whaatonu o se tasi o vaenga o whaasea o le taungatai leo le tau ali unite e mita tutongi mua e au nomano lato maua ni whaasila silanga mai le whaalapo putonga o le marusi angatau ele tise. Mai wanga waa nei le mamalu le atunu e lato te piki ina ni pepa whaatumu mai le ofiso le pule whaatonu pe ao lato mo mia. O masani le whaletupe a le PSP Sāmoa i ana whaalawi loi amatango tausanga te itasi e le teimia le toe fo ia toe o whanau ia onga e ala i feso swani tausia leni e ofo ina atu ialo mo whanau e whaamanu ia ina mai ia onga tūlanga lua ma kolisi i le atunu. O le tausanga nei e toa fitu se furualo ma whanau ua whaamanu ia ina i lalo le feso swani tautupe e whapito mō lātou pili a onga. Whaalia le tamaitai pulu le whatupe i atunu mafono Jennifer Olafroen. Mawhai ai nai mātua i tūlanga o pili a onga alo ma whanau. Ia e mese lava tam whainga alo ma whanau wale a tina eina ko se tato atunu i aso i ruma. O le fitu se furu whanau o whaamanu eina e tolu se furu male walu o whanau mai a onga tūlanga lua ma le tolu se furu male lua o whanau mai kolisi maua le lunga. Sau notun mafono, o le se furua ile nei o tausanga o whaatino le au nanga le nei e o fuantu el whalitupe le PSP mo a inga lima vai mai o whaaluina ile nei tausanga le se le nie wha se furuma le lima a feta la. O tala fowia mai Sāmoa manuia le amtango le neiva yaso si o tātou tanu wha soifuia.